selu poznatom po vinogradarstvu i vinarstvu protekloga vikenda održane su berbene svečanosti i dani vina. Domaćini su se i ove godine potrudili da zanimljivim sadržajima privuku još veći broj sudionika i posjetitelja. Manifestacija je započela natjecanjem u starim igrama vezanih uz konjički sport, a osim utakmica u tekličkom jahanju i bacanju potkova, održana je i svečana povorka uz konjske zapreke, smotra folklora, a sve je završilo tradicionalnom grahijadom. To je 7. manifestacija po redu, znači zajednička berbena zabava u nedjelju bude grahijada, to u 14 sati počinje. To je isto tradicija na neki način, jer naše područje se bavi sa vinogradarstvom i ljudi su znači od vinograda živjeli nekad, od poljoprivrede i taj grah je bilo zato interesantno, ti čukovi koji su znači danas prikazani, u tome su znači kuvali taj grah. I ljudi su, znači svako gazda je uglavnom donio grah, a ljudi koji su malo imali znači za slaninu, za kobasicu, oni su to isto ubacili i znači napravili su jedan red, malo naložili vatru i u tome su kuvali sve zajedno. I poslije za ručak svako je uzeo svoj dio što je ubacio i pojeli zajedno.